teman-teman, jumpa lagi nih di channel Azam. Yuk kita main bareng-bareng sama Azam. Azam lagi main ondel-ondel nih. Ayo pasang rambut ondel-ondelnya. Ini Azam mau pasang rambut ondel-ondel nggak? Seru banget kan mainnya. Ondel-ondel kenapa bobo? Kita lihat dalamnya ondel-ondel ya. Ini dalam ondel-ondel. Ada mau masuk ondel-ondel? Pasang dong. Ya sayang, bangunin lagi ondel-ondel ya. Coba. Enggak, biarin aja. Nggak bisa. Ondel-ondel pakai topi mana? Oh iya, ondel-ondel pakai topi. Jangan. Jangan gitu taruh saksa. Jangan digebuk-gebuk ya.